Ia. Ia I longo ato tore fia o si minsi o si faipule I tutono le pale mene ono le nofo ai olo ni famasino. I don't think so. But I know for a fact to le epa. Ele tu mamaina fo I Eloia. Ele tu mamaina fo I le legal counsel I la tolo ngā lue e fesilingia uma fo I la ia tūlanga ia. Ia e pēo no whai atu se I tātou tāli talia mai se au te lenga. A tonu fo I o atu lastona I tātou pōkalame se tolu. Ia wa mau atu se au te lenga se whamanianga. Right. Tolu ari leo iu ta ua mai positive tests o le drug tests. La sau wa ai whaatangata soifu. Tula epa, ia. Tau tala fo I malwhai tete E mai fo se whaamamlamanga le fionga le lipa le miawa o ia le min star tanga wenga. O le tūlanga le iei lepe wa ngulu e le atunu. A whapea nei o ainisi o le mamalo le atunu o le wa moria. Ia e le tau whailo le wa tātou wa ai uma iai. E a mai whaasalalau uma mai o lato wata with their boards to wai lato ingoa la fioanga ma la matausanga. So why is it so different I ali malu I malo? Ta foi no whailo mai. Whailo mai. Wa o le wa whapea mai o fail drugs. I tiro foi la iai. Wa ta foi na iai ni o lato morianga. Tau na iei morianga, tūlanga me tau ngā duenga, ale ase whasalanga and all this. So we're yet to find out. Yeah, e pauare me fōlele o drug users, ai le I whape ua maua o lato, I te ua fua iai, but anyway, tātou whātartaria ia poani me o anga iai ia le vaenga o leo. Ono vaa o fautasia ua tapena mai mō le Messina Festival. I'd love to be there. Yeah, ele o tapena mo le Messina? Le lava taimi tui la e fo I livi o ngā luenga. Yeah. Tau mai loi le se mangau I se simta upu te fita ata te lio le fono. Pio nem ta upu leo. Nei au te li saurunga tula epa. Lewa a mai le wha maonianga. Ai o se talo sanga sa abatu e le whailautusi o le ofisa o fono. Ei. O se talo sanga na abatu e a mai se wha maninonga a le afionga le pulesili o le ofisa o whamasinonga. Le alawa a mai e le whamanianga I le mata upu lava le whanalote ia le fionga le whongwhitalai ana nafi. I le tūlanga le swafo le lauli al mali etoa. Le alawa mai e le whamaninonga o te lenga po le melana le wa umana saunua I le fionga le whongwhitalai. Ona le wa avatu le whai unga o le ala si fitu ono lima fitu o le whamasinonga whanua maswafa le na whaiela so lufu lima yuni lua o lua lima. Ia, o le mea whai ato la te whia whai ato se tala mata upule tula epa. Se talosia ia. Talosia ia umailo I le pisa soo o sa I lele I le suafa la ule mali toa. Le whai wana watu ai tutono mautafono sa no ai le fionga le whongwhitalai. Whaatatia e selona toi lo te ina mata upulea. Ia, wale tasile lua upu e whai leto ina mta upu lava lea. Ioi. Wale tasile lua tolu o whawhia. Ia la avae mta upu le la ule le mali toa, pēna le whai atu e awoto e tala noa I le ngō lunga o penga tu whaila. Ia le whautoi mōri atu. Ai uma foi ne mele na mōri ai nei. Atu e sau foi whamatala le sau ele natural manicho. O al mele le tula I mai tula epa. I le toe ina le nei. Mua. Fau lunga tula epa na o ia lava e poto le mwhainona raninga ni se whainga malo. Lona lua, mi tai ona whae longa ki ke lie no this. Ala mele iai,
matua i le ai ma se tō whātatala i a te ia. E nā te le moa le fofonga le fionga le li pandemia. E o ia le iloa whaaloalo i tangata. Le whatoa i loa ni, le o tato mol mau. Whatoa sui mai nei le attitude atura e pa ono le a. Ola wanga i loa le tūlanga no ia ia. O lona le ava i luma malu le atunu. Le alavana pa u. Matua i to i lalo popo i le taimir whainga pālota. Ia, ua se taita ringa le whaalongo tangata, so leo le atunu uia mea. Mai tau lango le nau ngadi mai le fionga le li pandemia na lila. I tatou ma te a fio mai a tatou. E langa tapu kalame le se po kalame tau whaleanga ma rea. Tate tala noi facts. Ole ese nga le au ngani me le fionga le li pandemia. I members o le fast ma e lango le i le mele o le whaaloa tau man tau whaleanga. Tātou te le o whaia se tau whaleanga. O lea tātou te fofola le whala i lumo le mamalo le atunu. Ina ia whawhaingo fie na malama i lātou i mea lo tutupu. Mea sa tutupu ma mea ono tutupu. O le la tātou te analysinga ma tātou wā ili. I le tūlanga le esenga o le tō whale e whai e tō ina. Mana ia. Moni. Sa leo le wharongongo le atunu uma mea uma e. Pina what nau tangata e langorango ina i tulepa ma tulepa e tatoluina. Au tō telefu tangata o le tahola le mele ta amatai. O le upu le whaonga so matu te whai atu fua tu te manu malo. Lengo na e ina numera. Ma nesi mele ta amatai. Ai te mana tua fo i o e mawhanua. Aho ni tala no me tangata nei lungo le latu. Whai mai o tala i e te whanongo iai. O sa moro wa ia. O leo to ini se lango ina na malo o fuli le atu i ta pipi. Le foi e tau langi tu le e pa fai mai. A koe ku mai le ta pipi, mo ke mai kongi umai fa fo me e fai era mai. O fengi kai fa pe fai. O ila ko ka alo lai lunga kumu e fa feka ka soi anga le kumu. A foi ina le fa tu le tala tu le epa. Ma to le ai ya se ava fata le tilo i le lautele. O Samoa atoa o manatu I whana o lātou. Very selfish. They're only thinking of themselves. E whawhele tapua I ngā Samoa. Whawhele tapua I ngā latunu. Ta maam tina mātutua. Ai mai se fo I susunga whawhiangainga I so se whatawhaitaulanga. O loo tatalo le au ma le pō. Na ia maua se le mua Samoa. Ia orna. La so langona le tala leo whapea o leo tu la fo le tala. Leanga to te malo la bo na iwa ina numero. Le tali le pandemia. Io e. O leo e nei la tunu. Melia. Se kau lango mai meu fa o leo e nei o le majority o Samoa leo e nei a o fai lava le la so fina. E se le manui o la fonga le na tu ino tu la epa. Ai ngalo ya tu la epa. This is exactly what he did. Ilona ia foi taimi. Au ia la tau for the majority. O le apoi. Tutou no palemeni. Sa ta fili sau no aila ia le whainga o tu la fono. Left, right and center. Le whaia le process. Ina ia fofola I la tunu. Ale ngata le ngā ia whaasau sao me tutou no palemeni. Sa ta fili sau no inga ia. Ai whawhetai le whainga malo le wana la fua le tala whapia. Ia nā le malo ioi. Wa sala ia le malo. Ai tātou tanga ila ia le sesenga. O le te le tō whā le whai. O le a. Fofola le manuia mō tangata uma Samoa. Ina ia awane I toi fo I Samoa. I se tūlanga le tātou te le mana na oai. Le fo I pui. Pui tu la fono. Tu la fono nena ta fili sau nona whai. Ina ia mawhaina pui ai a seta mea whaalelei ai Samoa. Mana ia. La ka o le fongo. La tau e au ili tūranga le fuka. Ka ili tūra fono tau whaofi. Tau tūra fono tau whaofi. Ka o analyze le tūra fono. Langa o leo te leo lua aso le fono. Pe fōringa mea ai si tangata ele o malama. E esele mea o le tūla fono o manatu. E whai le tūla I le Central Bank.
Ai mai ai si sui aranga ianga ile IMF. Wale anga ile mata upu o lo tam fai tu ile malo. Ai pe o anga yo tinga na van fatung tonu atu. It's only for your reference. Ia IMF. Asau aku tau fa man lam ni. La so fin ngalo ile. Le manatu le malo le tam fai. Suia mo na tu la fono iti. Ai le fai tam fai suia ai le winga tutu tasio Central Bank. Isa noi. Mana ia il fate ta inga lena na fofola le fionga al min stau tupi. Ona omoa, wa sau la vale suyo fale alupo ia. Wa sau fofola maile li poti le IMF. Ai tu ule mata upu le tala noina o le tu la fono a Samoa ina ia pui ai le Central Bank. Lela na mai e lola lela o na pe folinga la o mai langa maa mai pe tau ai maa fa pe ai se le fai unga le fai ngalo lena mai nino la vai le fionga ya mupola e ini tina sa sulu atu lunga lona ofisa tina ne sa fai la tononga tupe mi foti tire mantua fo le fionga le tamata means sta po le fionga le sui pandemia o tangata wa levanga lue fa accountant so tusi I metau financial institute nera titi la toia ua totongi fa tolu le long le nei ile te leo le interest le tului le nana ta pai lo le kovana o le Central Bank ile tulanga le tulai mai nana ilo ina ele irregulating which is anta fa yo ila ale kovana na tere whaero na tute e whape e regulate le whainga o loans ni ina ia tasi la vale to inga interest e whaasino ala o mai ai ia banks ia ma financial institute le ia. Ole mena le tu lai mai nei. Ole ati tilo whapea ma whapea mai e te tauna whalango sa mo e whaile me whai mai le IMF. Le ai, e moni alo I aita I ala mai le IMF. E pule sa moa iana fale tupe, pule sa moa iana aseta. E naoni ni tu la fono e mai e le whaieni lima ta ina ma whaatontonu. Ai o le pule anga atoe lalo le fionga le li pale mia, ma lana kapeneta le iei fola min stau tupe, which is o inae, o lava ni me whai le IMF. E le arta o Central Bank e sau le min stau tupe. Lela ia tu la fono le ta foi nei ina ia pui ai la le foi le Central Bank mana nga luenga fai ia tanga I foi la le mita ukulena langa lo e pandemia ina walanga pe le suile a fale a lupo fa pe mai ia ol pe ia ula u titira e tu la epa lela mai fa vivi I le kovana and basically they don't want le kovana to step down ma to finga kovana titilo ei kovana tai fono o ai na ke moneta inga tu te fai o kovana chicken pen nena nona mai e lo fa pe o I o le la na fionga o lo ia se fai longa mawalunga mai malo ni sile no des ena tali manino palmia kai na mela ia ele pule mai New Zealand I te tono fa tupe Samoa a fai o se tulanga lena e fa awala mai le malo e ala il min sta le sa fai para mia malana min sta la to te lo ilo ale wala langa to la to ni dei la folinga mai fa vi le kovana ai lo le tu langa le yai ta o I le tu langa nga duanga ia o mata fa yo ia tanga ta tia la IMF o ka ke pa le IMF fai o kovana o nga duanga o le lunga fa tuntumunga o le afu o ia o supervisor tangata o ia o kovana na te fai o le foi la sau o ia o te fono committee faton o le po atle al MAF al Minister of Finance ele ngatala o le kovana te sau te fono a le foi la fano atu o na suia members o le committee faton o ia foi o suia ia se o fengi mea lalangi kau ke kilo la ia o le filongia mai me fa komingisi I ko nga mea e le talia ele se democracy nga ka ko ile ka ko democracy fa Samoa o ka ko
e soa le pule o tatou ele la pela tu sa loto ai le afo a le avatu le tatu fenga malo me le ai e vai fa lang le lalo central bank ki lalo portfolios alea al min sta tupe vai la tala ai foi a mutpola oina a bel nga vala o mutpola vala au yai sau ise kaka ai lem feng vala me pengar ko vana ile minsta to me ai ka kau manam na mai le tu te fa iso se fa mo fia pe ti tilo le process and the policy matanga benga ale mele yai wa two policies ma met tauna yai a mo mai a mai le lato so tanga malato fa a war you know it's that's how I see it today Yo menga awa you tell me ana fa pe neila o ko vana o se tangata lango malosi de malore e mai mau te mira vanga ye kadi fa tulanga na ni lepa yeah tulanga na yai tulanga na yai e titiro fa lei te le fo inicio o fa ipunga mamea e la fo ye ele o sta ye ele o fa tauina ia ile tulanga e tatawena fully completed ia tu te faio ia e tatou te le tusi le lima ai ona o le tulanga o tulafono le tau fafau e moni sa o le ala o tulafono le I think la wa umana le fionga mulpola la wa kovana la wa la fa mamaluin I think about a month or 2 months ago na yai mea no wa yai o lawa a vele tali le fionga le tamatai minsta ya a me se fo le sui palemia she is the governor of the central bank langa ele mafaina a ola in fale kongu le ia ko vana ini a o in fale kongu yengi o sasi o ai la area e sa o IMF no le se fe o le IMF tono o le ofisa tu tono sa mo tato fatupi o ia e alu i le fionga le mista al mela o kupu mai le la ye po lenga le malo be ia kupu karo ngai men kaliki kua le aliki kua yes no foatu le fionga tmata i minsta o ia e sau yele a walu i tua fa maunga mamea a lele i loa le fainga malo Tahu na upa palangi dia tatano o le chain of commands. Langa ia lela o no fatu tana teri poki ia lela la mai claim lungo tuto tasi. O le manino ar tuto tasi o central bank ia. O le banka ia mga policy se a o le tangata pule le ia tangata li poti ia kovan. Her accountability o le fionga te mata i sui palemia minsta o tupi. Minsta o le mea le kam whaine malo e whapulat. Ale e mala le tu le a whaiwhainga ela li vai tu le e pa malato vaina. Le o le malo Samoa e soa lau pule le whaitua o ana ngā ruenga. Mana ia, manino le ia kapa i mailona ia. Le whai mai le minsta o tupi. Mai aso le ke ngi nga whaila ku whilo inga. Wa uma na whaingai masui maurulunga o le IMF. O le IMF? Uma na whaila tu whiutanga inga. Ana uma lama ia la le si mea le whina wisa li tuanga. Tulepa, it's only a minority na la tau. Yeah. O le whateta inga le ia le nasa noa ia le. Ne fionga swimming star tupe. Yeah. Le fionga ia siata. Tafu. Yeah. I tilo iai. Na la lafo lava le fionga ia tula e pale tala 2007. Au ane i fefe fai suinga mole le leo Samoa. Ti tilo la ia te minne. Right and drive. Ele iai se whaalau. Whawhetaile mta upu le Central Bank. O le wa no te ia i te tono mautafono. Yeah. Ai na wa sui le tulanga o foi ulio ta vale Samoa. Ele ia se whaalau i loa. I'm saying because I was in Samoa at the time. Yeah. Yeah. I was in Samoa at the time.
tai wa vesi wa dia e mai newspaper mamia. Ale wa file le fufuanga tula epa. Ole a switch le right and drive. Le sa tota ma ia lava ia to ai loa le solmona le sa lo ia. Sa vesi la taimina. Ia mantua fe mai fai swinga le lei mo le a foi mo le atina ino sa mo mala. La ye. Na sui fa tope la vale ye ni fa la wilo and all this. La bo masan ya sa mo la wal wa ya la bo right and drive sa mo taiminding. E fai la le tulanga le tau tau ngani to le malo I tula fono nei e lima ta inai I le tato Central Bank. O le si o isi mafofonga sili na vai ele o se loia. Ele o se fai pule ele o se minska. But I can read things. Ke lo fai tau tunga le mafofau o le fai pule o falalu. Na ia au mai ai nampas. O nampas ia na au mai. O le whamoe moe la o tumitai lea. A fai e se lau iwa se furu lima pole alawa ngumela e le lau lea wakua ngumela sa o polea. A fai e se lau iwa su lima atunu ulela ku ke muri kai. A e se lau fitu se furu I atunu leama. O le whamoe moe la o tumitai lo ia lea. E tatau lana muri ai sa mo. Langa o le maturity o atunu ia lola. Le lato te whaia mele e mana o yele IMF. E baila le mele a watu e Samoa. E ai. E le muri whaatanga tau le malo Samoa. E ai. O lea fo iai ia mawhau o tangata Samoa. Langa pe o le tau mwhaia le mele whimai. Ale ka lia le IMF. E ono a whai nai tupe. E watu tono le atu. A lela ta faila se ta peti mafanua I mele. E feo ki uma na wari ia. Kau ke feo ki uma. Ele ai se mea whapenga e kupu mai le afo. Ina. A leo uma sole pule. Lo mana malama le IMF. Ia Samoa maona foi tua. A o ngumela ia na o mai e tamai ta ileo fale alpo. Sole e se rota whanua no ai sole. O le fai pule le tule pa ta manino atu lava. Nai whakonga le tala lena lafo. Ina wato e tūla I mai e le fionga le minstau tupi maua. E to e soani mai le saunoanga le fionga le minstau tupi. E tu e lunga fa mai ia. Ngo o sili for le accounting. E vai. Ora I to inga saunoanga ia. Na la fosa. Na saunoanga o ia fo inga sili le accounting. And I thought to myself. Wena ko inga mafofonga ia. Leo mai fa ama walunga. Asau sili fa pe o la to e atamai and all this. Le ai. Fai e sili le accounting. Le se o to ma fai le fionga ia paunga. When it comes to that. Aturanga na iai. You know, langa wasa o le pena sa no le fong feta life a pe fo le fionga minsta ia mulpola. O le wana to lau mai li poti ai ia de IMF. E le se mela a fai fo li poti le IMF I tono palmene Samoa. O le tula fono a Samoa, o le teuteunga o tula fono, a wala le pui ka Central Bank. Ia mela ngai lo le vai sole. Ia e. O le whai atu so o le IMF, just for your reference, e refer I ai ni vaenga o sau uniota. A le lava o mai whai mai, o le mani. Ia wai pule le, nei wana na wha malosia, na wha anofo I lalo le fionga le fong fitalai. Mane. Kele lola kai mi feeling kalanga kele mawala na sili for year accounting and I thought to myself oh you are so you know ese lo fa mawalunga fa pe te mai ele e te le alu tau vi mata la iso wata mai ai ole tu la I ta mali e fa amala malama a wala na fai le mea ole puinga ina ia fai el tu la fono e pui e tato Central Bank. Ia ele ngata ina ala na tone. Oh, absolutely. Very demanding. Yes. Ola na presentation, ola na tone, ola na mata, ola na tautala. It's all about me. It's all about myself. Ia, orina. Ia, ai mani ala e ta ilalo ele fionga le I faipule. I mean le I Fongfitala. Ia,
tau mai i le fionga i le whamuina. Ma nei ana saunoanga whai au isi taimi. Pe tai mai i tai na wa mai ana whautuanga ma whapea mai i le malo e a fo i le mea. Tu i titia le mea o le whaame vesi o le atu. Nelan tali le fionga le lipari mea. Ia la tu mai ni tam whai whaame vesi le ngate le na o le whai mai o le tala le li o le mea o le lea fu i le tau whaasamo o le mea o le magician. Lea fu i le tau le maneta. O fese me sa fifi au e whalangolango lom soifua e fia whai mea maneta. Whai a koe fwoi langa kasi lea me ili tata e i mea tangata whai tau tuspaia. O le tangata e roi Yesu e whalangolango i mea tangata whai maneta. A lea whai mea kumara I wish I'm a magician ngā ki whai a mea ia. Ma whapea mai i lea tunu whapea mai la whionga i le pārimia. Tau tua nā. Whaititia tu i titia lo lea fwoi le ngore mea. Whaititia lo wita. Ai tele wawe lo alofa. Manesi mea, ma aua to te whaititia whatupo le vesi le atu. Se whauta i whautuanga tanga. Alwhiwhi au le mea. Alana te si la fia le lei. Tu alanga wha fia le fionga le pāle mia. Ia tu la epam fia meo mai wha file mula tunu. Alala tute la fai o i o le sa fai fe au. O la ana tute. O ia I lo mai ai, ana stangata lo nga lue. Ia. Nuka penei wa leva na malolo ia to ino tula epa. I whani o mai fo, ele o ia isanga ia me o fai anga I o ia tula epa se fai tuanga. Le la o mai e sai mai le pale mia. Ai se fai ele, le na sa o ele sa unanga le fionga le pale mia fa pe fong fitalai. O tō e wā ai lawa o walurunga social media ma lunga o penga ta whairangi. Lea ina o tula e pale whaia. O ina lai loai e le moni fo e whaangutungutulua fo ia malanga ia tau talanga. Sa ta tau na awela na sai le lato taitai. Ia ane la whai mai le fionga le lipania. Na whai leo lam tala I wish he's a magician. Meta tulunga whai le tau sanga awe ese le tala leo o le whaamanit ai. Se wa fatu fo. Ar tangata fo. Ko umman fa me o i or fai miki. Fa me fa nga miki. Me foi sore se ka fa masima fa nyangi miki ar ko inga so. Le ala ua tusi atua. Na ave ese polo feu e fa ngi vai. Le ai. Le ala ua batu e lunga ia cartoon sa tangata cartoons e peni e foi o la miki e fa ben fa. Au ko I ka malo. Mele tono ale le fatuai. You know, ele o lava se la tau ngā luenga la veai. Ina ia whaafile mū le la tau tai ma le la tau tu. O fua ia I loa ai, le sau atu la epa ia anytime. Sau I lunga whai mailanga live whai mele tau whaaleanga. O whea lau ia I la tau. La mua leo mai ela I lunga whai se tau talanga aloa ia. Whaafufonga I sa mua. Whapea ia le tai o le mato waenga. Ia tau na whai se fuafuanga, you know, whaafile mū sa mua, mawalalo lo roto le lua wāma le fionga le lipadmi, nothing. Nena ana o mai e lumo le fongo, ese tala e mai e whai mai lumo le fono. Le fono nafi. So o atu le epa. Uma na sautu le epa wha matala mai o ia na whaia na amata le mele so o melom fia me. Ele o lau tau pue. Ele I uma lava se le fia me anga I min stau tupe. Ile ilana saunoanga a toa lava. Ai pina anga ia ilona nofo mai le me conflict of interest. Ile affiliation o le min stau tupe me o company tau tupe ile Western Union ma me whapenga. Ia matulanga ia. Ai ona nei. Ina ua uma le malo longa o le fono. Ai sau tu le epa attack mai sau e te tonu man mele o lea. Le fono le nta ua I Hong Kong. Hong Kong. Io e. Ata mata la so fina ngalo ina ua ta ua e tamaita I o le vaenga lea o le toe pai o fia me le conflict of interest ale fionga ni stau tupe ma company tupe.
Ana na tau tu sa o ye la fionga means tau tu pele tali. Na tau te loa le tatou tau tonga e whai. So se tangata whai pisinisi la wā e saulo i te tono pale mene. Ala me, le lawa sau fia me e tō lau me whapia. Are you trying it tau whaaleanga i la fionga le tamaita i means tau? A whai to te malama. O e maile le records ale le official fono. Na ye uma records lena tau tangi lava le fionga means tau. O le ia le tatou record i saini uma le tatou whaatautonga. So surely, she could have got a report from there, confirm mai, e le oto iai le swafo tamaitai means star, i lunga uma o le affiliation me tau tupe, o le businessi le asa iai le Western Union. A le whalato e au mai fo ila whapea oka e, or where are you heading to? Ona lea, le tūlanga lava lea le mumusu, e awe eser ko wana mai le, tamaitai le ye ne le ko wana Central Bank. That's how la wa titilo na ye tula epa. Ka mai le award leng fa penga award tu le to palemia. Le ana mai le fionga i le palemia e le sa o le awalo melen fai tu le yo e. So se mea na pa. Le e le palemia i ta i o malo Samoa. Ele mfaya ke au felele e lungon e pai pes tangata ia. Mela ia le tu le malo, ele fefele malo Samoa e fai unga against i maro mai fafo, ia tu fafo. A le pe fa fefele vanga le i ta o fia vanoa mo meu grants o loans i po ala vatupe. Tano. Tula epa o te faftaile fainga malo le ia nei. Ile tu malosi ina ia tu to atasi lava fai unga le malo Samoa i ana a seta ma me fai. E le whapea o wa in great need, desperate Samoa ni tupe mai le IMF or anything. Lo o manino ia ta iala e fai ai. Al mele folinga mai o me ia sa fai e lātou. I le taito le lātou te inga. La sa fai ta fili sau noa. Ele i lato tele titilo i se awale pui Samoa. Ai whawhetai an whainga malole iei nei. O le wali o pui uma ia mea tō tino a tato atunu. Mai lena sau no manino lava le fionga le lipani. Ele pule mai le IMF. Ele pule mai le malo New Zealand. A whaila ani awards sa abatu i le kowana lea. Ele whapea o tā malo New Zealand o sa o kowana. Langa e le o totongi e le malo New Zealand, le totongi o le kowana, le totongi e le malo Samoa. You know, the government of Samoa, they're paying her salary. E le whapela e o tu sa malo New Zealand. O ala mea, process, it's government to government. Manea. So e o ngā mene e whai le ngata, e whai mawhalea o ngā i le opposition. A whai o le latu teimi le tele ni whasususu i atu i whafu. Lang afta ngofi e refresh le mele fina o tuela wangai. I tapu nia wanoa mai le IMF ma banks te telo lalangi. O lana winga tu sau leo tam whai whapea mai. Tātou whasususu i atu nuu ia. Tātou whasususu i banks ia. Ai tā ua i o si mele dasi le menei. O le tala le li i o moe whawowo. Se le finau se malo ma se community on tangata. E le finau se whainga malo. Ia ma se mani se organization. E le whatunua ma se organization se malo IMF i le nation o le afui. O le malo Samoa. E ra tam whai whatonu mai IMF. Taunua. Mone sau noanga na fionga le li whai pule ya moe whawo. E lato te le whatonua mai e tato whainga malo. A iai ni me mana o ai organisation i whafo po le IMF. E lato te tusi mai i le minsta o tupe. Wa i nale i ele Central Bank Officer tu tono wha tupe Samoa. O le tamaitai minsta o i lai fiso o tai ia ma le fionga le li palimia. Fonor papeneta. Fai o ani me whaneleia. Le mone sau nanga. An mele le tu lai mai. O le whaila wailo atu ai
e whela fo inga nei, le manino i foi. O le tūlanga tonu ale le a au a apa mai la tau whapea Sefe Central Bank ma le kōwana no this. Because mana tua le taimi le na vevesi ai le whalavilavi le Vietnam. Le alana, o i le na manino ai, iai tupe sa fe avea i le vānea. Le ala Central Bank. Le ala linga tū la in whainga malo i pui mea nei, ma whaile tū la whono li o ai, ia awane iai se a whaina. O le tato officer tupe tu tono malo Samoa. E te le fulan ta ua mo le tau le cost of living. Yes. Iai le part ale afu. Ada vainga foi lea. Yo, ale Central Bank. E afu, danga so se mea no. E iai ale tupe, ta vale ia whaatasi ma tupe. E o foi na i whawhitau i tele le whenga im Samoa. Drugs, o tupe, yo teu tupe dirty laundry money and all this. O mea uma ia. E affiliate ma bank lea tatou, le Central Bank. Central Bank. A ola ina falute atu mea ia. E le mawhai e le taitai o le mea lea. O ai e oswa i le malo. E le mwhaina apa mai la IMF e whai atu stone fiti o le mea lea. E le leifo le whaingo tu la fono le wata mwhaine i le malo. Ia malama lama i fo ila le kōwana. You know, being now la lewa wa sui le kōwana. But during that time, she thinks she's autonomous. Na ona ia ma wa lunga le, you know, she doesn't need to answer to anybody. O le mea o le sautonga so na whai. Yes. Mea na le e tupoi i le mea. Tātala noa po le rua ewa staru aina tāta ua ele sui whai pule o le fue. Le vanga. A le ua te ua ta te ia le o mai. Le na tura ina le la. E maari e tura e pa. Mana ia le whasoa le. A le fionga le li whai pule. Ai o sa tute sa whai intia le lato au malanga i le au mamai le iai. Ai e alu e toso me o tia nai tina po ta mama tutua nea. Ai e lato e mai se tasi o tina e mao se me i lona potu. E au mai ai ni au niana medication po la lava se me la. Ai latu, la mata tina le nei i le. Po kala me le batu whasoa tu nei ya. Ai fa pe sau vai na le. La le tautalangia oi fa mai oi le la e hoti. Ia me na whaso manino lava le fionga le li whai pule. Ia paule me whaftai vi ia le li. Ua whao le tia i whanua le lana fionga ua manuia lana sa iringa ngasi. Ia, e pēr mana ia na nen whai le whai loa le fionga le li parimia. O le me mo mua ton whaftai le tua o mou le avanoa. Ua le na reject mai ngai au tō. Reject atu nei New Zealand reject. O fiti e foi mai intia. Ia, ana finau ale malo. Finau ale malo ia. Ia tau lana whai whalisan tarai malo. E nera tau pai ana tala whapatu sa wa tau tele lope sa. La ana whai tau ia mata i pengat whai langi mai lo ai. Le tau mwhela tu vanga ia. E whai le, ia, io e. Ai o whala mai titi lo i tu la epa. Le telefone na vivesi mai ele to tele o supporters ale HRPP. Mai e whai tu au ia e whai unga ale whai ngā malo ale fast and all this. Ai titi lo iai. O le sui leo le HRPP. Nena ave. Toi titi a torta o sanga o se fulu masina. Iwa fulu masina. Talo na si ima i intia. Alal mene whai sa whai ata o sanga. La mena na ame foi le fionga ia valasi o le sui foi isi foi puli o se fai tu aula le o fai nga malo o le alau lana ave le priority preferences ave la toni le ai me lana i le fa fonga anga i la to le lava la to te fai le fa lo ata fa pe o le tau o fai tu au fai ngo fai unga fai nga malo le ai ale watari manino foi le tamadi ua fo'i mai intia ua whaola tia mai lona tairinganga te ngasi. Tua tere sore lau si mai intia ri, Tua tere. Tua tere wafe mai ei fo'i whai fe au.
E foi se tasi o alo le atu nuu. Lena o mata i le aso sa I lana testimonial. Na fai mai le aso sa. Lena si I mai fo intia e na iai la mea sa whaailoa ai ma. A le wato lena fai mai lan testimonial mai sa moa. Ua wha o te fo I sa moa. Ie wha fo I le vi inga le atua ua wha autia ma ua maua le malosi te wha fo I sielo na malosi. Si ngā ngasi stage 4 cancer. O le tura fono foi le fa pare mene tura a mese tonu lo sunga fono o le fa ui la via pe ata wale ngor tangata nen fa ui la via I le fai pule o Vai monga fa yo mana ia fa manga le fon fitalai o lona foi tiu te fa fon fitalai yo a fa ui la via o le I tangata o la tu e ana le ai le fa ui la via I le sui le si fa ui la via o le mea fia fa I lo pe le tono le pan o le mata watu la tunu ye me ta o le oso vale ye me ta o fina o vale ye me ta o le oso e tua le mala ma si le ta o le tam fai tano o le mea na ngalo tu le pa I me ta o fia poto. Ma tu foi e le mea len fai mai le liga tu le pa o facilitate no va ta te lunga de video facilitate ta mai ta foi le o su al fai ia tu le pa la ele mele va o ile tu lo ile o pe la fu le tu la kala ku le pa fai mai se o le tanga e le kanga ka le ke fai o le amio le ke o le fai le amio le amio la se amio se povi le fai exactly. Pero sa mano le fai le amio o tangata. Pero me le ama fanua. Ele kam fa ula be langa le ka o le me le ta ua. O le kovana. O le kovana. O le tangata pito siliana o le tana no tula fono. Ele o ta ua le ngo Catalina. O le ngo le ta ua kovana. Ale la vala io se pio me fa pia. O la moni fa mam la manga le fionga le li fong fetalai. O le ta o le kovana o ngo tofinga o longa kofinga le o le kovana ai le o whapea mai o mai yawa atalina e nari ai le na yele fai pule na faila na tala ai wha lalo la wa fionga mai yawa lala nena le o i whasalabe I na wata wa I la le swafa mau ina tonu tonu whasalabe ye ngala ele fai mai ele o tala no ile afu tangata ora tala no ile amio yo tangata you know what I can see to la epa they're making up all excuses to cover up dia lato wa mio le fai e lato te le o muli tai ai e lolo wa maua pe la bea wa maua tu se tulanga em fai ena lu I tau pe siringia na vabe lola ia na fai o le sisi o la lea ole sui ale o fale alu posole ia pe mane tu o tina fai o fiena mai ole attitude to le so le ka le fam kala mo fa fia poko o tau te no malo ia o malo ia o langa tone o langa how to present herself I kokongo le fono I don't know so que le fa makala me la epa la o fa tu tala lea she is so unpredictable why I'm saying this ile taimi na fito atofia ile fionga ya paunga tala le ave min stau tu pe maua na tua e lunga fa vi itu ya tala paunga na tua e lunga o yo le ave sili le accounting o le math no o tangata pito sili nga poto a le tu la ine ya le fionga min sta tu pe maua if so ani il fa mal ma anga ale min sta tu pe atu e po lunga fa ma ia no sili fo ya le accounting ha pe oi na ta mai ai she thinks that she's above everybody ioi e tata mai wa eloia ai olo ki poto le fai pete falling te vai ma walalo I isi uso a minsta le sa o sa noanga le fionga fong fetalai
Aua tau te whaia ni tala I isi sui au su fono. You know, aua le whaia se tala whamanu alia ile finangalo le si sui su fono. Ai e loa whiawatai. Leo ke alo whai ai, e amata mea laku kai kai. O ia sa o le upo le atunu e ngau le sila I le whai. Le whai, ioe. Ioe, ngau le sila le whai. A whaila e le malamalama I pala le winga le upunga. Ia, si mai le si whamalamala atu. A le meanga e tau ai. Langa o whale tonu, ele I maua mo mua no fo inga mo mua mo whanua. Le maua le teimi o tofi lau. Whako a maua I teimi o no fo inga e mai le e poi fo ia upu matala whainanga aisea. Wonga onga le whawhia popoko kangakangi. E mesia ko inga le kaikaira vanga le. E tarai whai itu la epa. O le attitude le ale taitai. O le attitude le ale sui taitai. O le attitude le ale whai lautusi. Le whaua sa mai e isi members. Le sau e wholoto ina o papo. E sau whai, that's his attitude. Le whai sau wai ia whale alupo. O langa ia whai ngā attitude. You know, it's a mentality. O le pewa. Whausia ai lātou tutonu le. O le lātou li o le ale HRPP. Ia we waila. E whaitau ese ala sau whaitau o o tina. Whapea te tilo mai I lenses o tina. Le whapea mai nisi e whamangai she is flirting. Whamangai I whaipule. Mea nā ring whapea ngāronga attitude kongo le whono. Ea, e kau sao le kala leo ke whaikau kangakai. Ea, na sau te tonu e whaienia nia na whateteine mania, na sau te tonu o ia wa fia au na tangata whaitu la fono le malo Samoa. Ai awala le sau ma le attitude le whapea, oi, I'm a lawyer, I'm above everybody. Le ai, ele I se suenga whapitoa na suen tangata e o te tonu o tofi. Tu kusa launga ta sia uma, whainga palota na tau o uma iai. Wangana ala whapea mai, mo mai ma le attitude le whapea. O le langa nga whale suenga o whainga paloka whale alupo. No o topai, le wale no sau tonu, ne ai. O lo fesili le whatu mawhanu. A whapea ngira le ua wengena mawhaipule, le lai ngi e ran whaipule. O kau iso mawhawhonga ki alu ko kongo e whakikenge I kausu e sau menti ko kongo o pani. Ne, tula epa. O la mela wale suepa whapea, I'm a happily married woman. Una tau mai e foi la ia. Ele o le leng foi le a foi. Ia. Tuto molona ainga a. Ia, na. Le wale no whaia. Tala noa. Langa lo te whaitau atu ni mawhawhongo. Langa e se umata wa inga man tatu whaitau tangata. O whaitau le aisi tangata o te whaitau atu nei ai. Pe latu e whakekenge isi a sui whaipule. E alain tau tala whaitau. E whaitau o na winga. Le lei. Ia, na se potuanga e watu a. Ia e. Na se whautuanga wati ai le usolea le fionga ia. Manei, whetau I leia. Na, o oe o le tina, o oe o le pae ma le auli, o oe o le tangata e te tautala man whaaloalo, whapea foina e amba I e mātutua o e mua mua I malai a te oe. Alo le tō atu whapea, I oe loa umale ati nuulo wata mai oe o le loia. Ai ngalo ele ia te oe. Awa e te sau te wha sau sini whapea langa o oe wa e ata mai wa e maua whaidonga le loia. Ne ai, to ai roalo wata mai pe a whapea wa e mean star. Pe wa e pale mio Samoa. Pe o le downfall lava le HRPP. Ma nei o le whiau whale anganga le whai whiau na taita I ele lotu anafi. Ma tango fie. Ele ngata ele nau mai o le wala awina o le tangata. Ese umar tatu wala awina. Ese mata paioi, ese anga waa, ese mata priorities. Fa sino mai le atua le wha muamua o tangata. Wher wha muamua o le atua. Lua tangata o le tua oi, toru, ia o la tura e po tatou. So le mane, au I la le downfall o le vanga lea mawhanu. Langa o le koinga attitude lia. Io, o la tau I lunga tumtumunga o mea uma. E sidi atu lo la tau loa nai lo le fomai, sidi atu lo la tau loa nai lo le whaiaonga, sidi atu le lo le engineer, sidi atu le... E asa se sidi atu le loa, nai lo la tau. O le attitude na ua matua I whapa u maulalo ia.
It's the attitude of materialistic. That is exactly what's happening. Materialistic attitude. O mea totino. Ai le aves whamuamua i le finangalo le tua pe o le tūlanga le iai le vaenga whai fast. Pi matele i me whaitino. Me whaitino. Ia, le nā. E leo ni tangata e alolofa upu. Ai le alolofa le whaitinonga. Ia, o te lo le o tā ka wā le whono ana nafi ma le whono ana nei. Ia, si wangana o iei se mata upu mai whono ia. Ram tā upu le fia watu tula e pa. Tau noa tula e pa na nafi. Tu iai e le fionga le whonga whetalai le avanua. Tau talai. Le la sa whailana sau noa ngafi whapia mai. E fia whaailoa mai. O sau noa le fionga ne li. Excuse me. Sau noa le. Tulo. Sau noa le fionga tula e pa whaapea. Sau noa le fionga le lipa ni mia. Ua lafo atu whaapea o le lato vaianga whai ale e chapipi le whaatupu vesi Lela, ale whana toi sau noa i fo i nei. Ia. Tula epa, le whana toi repeat fo i ana nei. Tu mai fo i elewa noa le whalana whai atuai. Ai, nofa matatou tilo. O le tūlanga le iai. Ele o iai manisi o le vaenga whai ele whās. O i lunga i benga ta whai langi. Ma whai mai e se tau whaaleanga i o latu taitai manisi o le vaenga. But, o le mele tula i mai e, mo solo mua lava ia i o le taitai. Ia sa o la sau noanga le fionga le lipare nia. Wa umana whai atutu wa lalo. Ina ia maua le se file mua sa mua. Ale ia le whaia. O la le si mela atu iei. O le tua lo whamsinonga tūlanga le iei. Le lawa. Na mo lia fo isi mo lianga le fo te sau te whai. O le mela le no whamwhapia. O le tui ina e wa vale matua. O le tui ina e o sanga tonga mawhau. Ka iloso ka le lorkari ofisiri. Nia ina nta whaso ai. Wa lepe wa koe repeat mai ange whapia wai. Le la lepe whai mai. Le wa whanonga whapunga lenga whai ane. O mātou o le vaenga e angaia le malo. O lani me mau te iloa e te tau na whai. E mau te la ngā lava le mātou ai a te tau. Le la wa claim le ai a te tau i. Aina roila. Le wha o loa taua. Ma tau whaleanga. Pēn tau no le whianga le liparimia. E leo wao i aile te le wha leo o ni tau manatu. Ai leo le tūlanga lea o le wha o loa taua. Ma wha ino sia i ia tangata o le tunu. E po te amai ana nei lea. Ia, ma mai e lola le mata upula leo le whainga malanga i Hong Kong. Lea na tali palemia. Na tali palemia. Le sui nonga la ngale mata upule to tono le palemene. Le tainor te inga fia me. Na fesilingia pe infa maunianga. Ale tari le ai. Ale la masawa mai fa mai. Yo mea ia le la mato avele. Ile fa masinonga e fesilingia. E alu lai ave mea pepelo pa forsa odia. Ole winga na ole to ina mala tu vaenga. E tēnu no whala kumu koe ka o mai lako. E leo sa ilia tua e Samoa. Aua lava ma ko koe ala tu saunoanga mara tu. E koe ngongua whamatu e whamatala mai. I tu ainga tangata tonu. Mai te ia oso mai to e oso ka maloa. Ina ua uma le afo. Le malo longa o le whono nei. Io. Tau na fia o lewa tu i lewa no e afo. E sauwha i lalo mawhai mai o na manatu. A batu i e whaaloalo. Io e. Batu i e whaaloalo i sauwha i lalo ma wa ana o se whonga wheta lai fōle le whene. Ong sai mai peku mai whai mai o manatu.
Langa ai ku mai isi be ma fai te alua fa pena. Ai o vanga ia e fa matala mai tono no fala tu mata mai o matou o tangata tau fa valea. O matou o tangata o lo fai le mele o fa lo atau. E ese le kama mai fai. Ia vai ke o ko so mai le malanga tu I fefo. Le malanga tu I Hong Kong. Ke ia o le ai ma se mea ki au ko mense le mea. Le se ma fo. Au nana ka ke le mea ka o ka fa valer ko inga. Le ngata tau fa valer tu la epa. Alo na tau fa se I le atunu. Veo ina la vale tu langa le iai. Tau mai e la me le na e fa se inga le atunu. O lo ai mawalalo le atunu. Yeah. That's the only reason. Le sa we mai tala se le atunu. Le la se ni e palemia. Le wa e tau le malanga I Hong Kong ale fionga tamata Minsta. A len na fisilingia e fia me te tono le palemene le suina a mai le mata upule te tono. Po iai ni fa maumaunga, o iai ni fa maninonga, le se mea. So o ala me ia la o mamoli fa masinonga. La o mamoli petelo fa masinonga. Ia malesi me mo fa no ia le la fa mai fa punga. Le la fa met pa mia. Ai a sa e la ka ko va a ngo ko le va o la me ka ko la fa. Ku sa le wala to mai male mo kingo. E le anga fa ka wol malo de ia. Le wa tawa fa se ma fo fa mo tangata. Fa pea e le anga va al fenga malo se fai unga le le no this. Oi la fa fenga le anga va ale le fenga malo wa ai sa mo le manuia. Se manuia le fa ta se fulu masina. A o fia mita I lona los fuma le ono tau sanga. Le se me le no na fai mo le atu. Nada. Nada. It's over my dead body, snake and rock at the tau te tala mai. A meo la tau e loa fai ngā malo. Yeah. Ole matuia na meo le oro fai a dir bang. Ole le tai umar fono, le fto a uaso le fono. Tatu tai au. Po le ale le arunga iai. A ole ngangana ila tu tangata. E o ila tu litio ia. O fuli sa mo le nu le ua yoi. Ese le sole le mafufu tangata mana tu upu matala. Anyway. Le ngata le atu la epa. Le facial expression le la tau te whaania te tono le mautafono. Lava le nā ta umaya Samoa, the attitude, the mentality leo atu malato. E atu e counter umaini me le leo lo tau mwhaiwhai ngā malo. Ina ia maua I se lumana I le leo Samoa. Ia se vai fula o I saunoanga le sui mulimuli lenta walunga ia le fono nei. Ia le fionga ia va e lua centenary Samoa. Ia nana fofi masisi mai lunga fe o le tupa tinai a mata mai le kovana. So le ki wa ku ka ka le loa pone e fe ku nga ingi ka nga ka ia la ku mana ku kala ai le sauno ia. Ore mele tupu leo te titilo i eitu la epa. Wo mai e fai mai wha avivi inga whapea, ona e iai so tanga, o lato so tanga. Si o solo fua, ai o lato so tanga I e tau mwhai e, so o maalie ma ia awane I motusia, le manuia la e maua e re kovana. Yep.